Viral di media sosial Telegram pada Kamis 4 Januari 2024, sebuah video yang memperlihatkan pertempuran hebat antara pasukan Israel dan kelompok militer Hamas. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan aksi Brigade Al-Qassam dalam menggempur pertahanan militer Israel. Hamas benar-benar serius dalam meluncurkan serangan balasannya. Tampak dalam rekaman satu persatu peralatan militer IDF seketika luluh lantak setelah ditembak brutal oleh prajurit Hamas. Insiden ini jelas menambahkan daftar kerugian panjang yang didapatkan pasukan Israel. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. الله أكبر. الله أكبر.
من يوم السبت الموافق 30 12 2023 كانوا يشهدون الآن هروب عدد كبير من الجبهة العسكرية من داخل تجمع برغان باتجاه الشرق، كما تشاهدون أمامكم بعد استهدافه برشقة صاروخية وعدد من قذائف الهاون من قبل الوحدة المدفعية لسرايا القدس. ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. يا رب سهلنا يا رب، يا رب ما ضيعنا تعب. ترميش إلا لما نعيش. أوكي الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.